umutekano ku kigozi cyari cyo cyose. Ibihugu byose mwisi usanga ari ibihugu byifuza gutinywa ndetse ibindi bihugu byose bikabitinya. Nta kindi kibitera nuko biba byifuza ko ubusugire bw'igihugu byabo biba byizewe neza 100%. Bakabize ko nta mutwe cyangwa se ikindi gihugu gishobora gutera icyo gihugu cyabo. Niyo mpamvu buri gihugu cyose kwisi gikaze umutekano mu bya gisirikare ndetse kigashora n'akayabo mu bijyanye n'umutekano w'icyo gihugu. Buri gihugu kirokita umubare munini w'abasirikare, kigakora intwaro nyinshi, kigashinga ka militaire zitandukanye haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kikagura ndetse ibindi bihugu bimwe na bimwe bigakora indege za gisirikare, bagacura ibisasu byinshi ibisanzwe ndetse n'iby'ubumara, bagakora imodoka bya burende, bagakora imbunda nini ndetse n'intoya, bagakora ubwirinzi butandukanye. Ibi byose ibihugu byose byo kwisi bikora kugira ngo byizere umutekano wabyo. Bakora amato y'intambara atandukanye arimo za submarine, bohereza za satellite mu kirere kugira ngo bashe gucunga umutekano wa kwisi. Barokita za maneko nyinshi ngo zibashe kuzenguruka isi yose ku kigozi cyari cyo cyose. Buri kigo cyose kiba gishaka umutekano wacyo. Bakunzi ba Jungle Time Show, uyu munsi tugiye kubabwira ku bihugu Byambere 10 mwisi bifite igisirikare gitinyitse ndetse bikomeye cyane mu gisirikare. Usanga abantu benshi bajya impaka bibaza bati ese ubu igisirikare gikomeye cyane ku isi cyaba ari iki? Ese cyaba ari Amerika cyangwa cyaba ari Uburusiya? Ese cyaba ari Ubushinwa cyaba ari India? Ahangaha twabakoreye ubushakashatsi dukurikije ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku bya gisirikare cyitwa Global Firepower. Bakunzi ba Jungle Time Show, tubarikira kubana natwe kugira ngo tubagezeho bino bihugu 10 Byambere bifite ubushobozi ndetse bifite igisirikare gikomeye kuri uyu mubumbe. Turaya ku cyacumi twese ku cyambere cyo bita countdown. Turakurikira kubana natwe kugira ngo uhabwe ano makuru y'ingenzi. Ndetse ukane subscribe niba ariko bwa mbere kuri umuyoboro wa YouTube ujye ubasha kubana natwe muri biganiro byose tubagezaho. Turagusaba gukurikira ino video yose kuko ubu ubushakashatsi bwakoze buri update bujyanye n'umwaka wa 2024. Nta wundi muri kumwe ni Adidas Rwanda. Ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cy'Ubutaliyani, Italian Armed Force. Ubutaliyani bukaba ari igihugu gifite abasirikare barenga 135 bari active cyangwa se bari mu gisirikare, twirengagije abarizafu kuko bafite inkeragutabara 18,300 bose baba bari ready kuba bakwifashishwa mu gihe bibaye ngombwa. Ubutaliyani kandi bukaba bukoresha miliyari 32 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingengo y'imari ya buri mwaka mu gisirikare cy'Ubutaliyani. Iki gisirikare kandi kikaba kibitseho intwaro nziza zigezweho z'ikinyesha ndetse zifite ikoranabuhanga rihanitse ryo ku rwego rwo hejuru. Iki gihugu kandi kwa ko cyegereye amazi menshi kaba gifite ibyo bita submarine nyinshi cyane. Ubu kaba ari ubwato burwanira munsi y'amazi ku bujyakuzimu burebure cyane. Igisirikare cy'Ubutaliyani kandi bafite brand cyangwa se ibimodoka by'intambara birenga 200 ndetse bakagira n'indege z'intambara zo mu kiragano cya gatanu cyitwa F-35 cyangwa se F-35 ndetse bakagira na air defense system zituruka mu Japan. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Pakistan Armed Forces. Iki gihugu cya Pakistan kwa gifite abasirikare barenga 600 bose ndetse na reserve force cyangwa se inkeragutabara 550 bose. Iki gisirikare kikaba gikoresha ingengo y'imari ya miliyari 10 ndetse na miliyoni 300 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavugarika amafaranga. Kikaba icyo gihugu gishora amafaranga menshi cyane, kikaba kiri ku mwanya 24 ku isi yose mu gihugu gishora amafaranga menshi cyane nka ingengo y'imari ya gisirikare ku mwaka. Pakistan kandi akaba ifite igisirikare gishobora kwikorera intwaro za kirimbuzi cyangwa se za ntwaro zishobora kurimbura umujyi wose icyarimwe. Bakaba bafite ububiko buhanitse ndetse bwuzi intwaro zikoranabuhanga zigezweho. Iki gisirikare kikaba kibitseho brand zirenga 4,000 byose. Muri izi brand kandi saga 2,000 zose usanga zikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse bakaba bibitseho kajugujugu z'intambara nka Mi-35 zikorerwa aho ngaho mu gihugu cy'Uburusiya. Iki gihugu cya Pakistan kandi kikaba gifite kajugujugu z'intambara zirenga 333. Twamanutse ku mwanya wa 8 aho tuza tukahasanga igihugu cya Turukiya cyangwa se Turkish Armed Force. Iki gisirikare kikaba gifite abasirikare 350 bari active ndetse n'inkeragutabara 378 n'abasirikare 700 baba bari ready mu kuba kwifashishwa isaha yari yose. Iki gisirikare cya Turukiya kikaba gikoresha ingengo y'imari ya miliyoni 40 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka nk'ingengo y'imari igenerwa igisirikare. Turukiya ikaza ku mwanya wa 11 mu bihugu byose ku isi bishora amafaranga menshi mu bikorwa bya gisirikare. Ingabo zabo zikaba ziciyemo mu byiciro bitatu harimo
Turkish Army zirwanira ku butaka ndetse na Turkish Navy zirwanira mu mazi ndetse na Turkish Air Force zirwanira mu kirere. Urugero ni nk'intege z'intambara bafite zirenga 495 zose. Iki gisirikare kandi kikagira kajugujugu zirenga 35 z'intambara. Bakagira kandi burende zirenga 2620 zose. Ibitwaro birasakure bisaga 1270 byose. Ndetse n'imodoka by'urugamba bisaga 8777 byose. Ndetse na multiple rocket launcher system zihambaye zirenga 600. Ndetse n'amato ya submarine asaga 12 yose. Tutabatindeye ka tugende ku mwanya wa karindwi turasanga igihugu cya Japan Self Defense Force. Iki gihugu kikaba gifite abasirikare 447 ndetse n'abasirikare 150 bari active. Ndetse n'inkeragutabara 56 bose bari ready kuba bakwifashishwa Israel yose. Iki gisirikare kikaba gikoresha kandi ingengo y'imari ya miliyari 53 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba baza ku mwanya wa 9 mu bihugu bishora amafaranga menshi buri mwaka mu gisirikare cyabo. Iki gisirikare kandi cya Japan kikaba kibitseho intwaro zigezweho ndetse zikoranabuhanga rihambaye. Ndetse ntitwatinya kuvuga ko kugeza ubu igisirikare cy'Ubuyapani kirwanira mu mazi kiza mu myanya y'imbere mu bisirikare biyoboye kuri uyu mubombe. Igisirikare cy'Ubuyapani kikaba kiza ku mwanya wa 2 mu bisirikare biyoboye muri Aziya. Bakaba bafite amato y'intambara agezweho yitwa destroyers arenga 135, submarine 24 zose, amato 6 akora patrouille. Aha ku mwanya wa 3 turasanga icyo bita British Armed Forces cyangwa se abasirikare b'Ubwongereza. Ubwongereza ni igihugu gifite abasirikare 144 n'abasirikare 460 bose bari active. Ndetse n'inkeragutabara 33,210 bose biteguye kuba bakwerekeza ku kibuga cy'imirwano isaha yariyo yose. Injongo y'imari ya buri mwaka y'iki gisirikare miliyari 65 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika akavagari k'amafaranga bakoresha buri mwaka mu gisirikare cy'Ubwongereza. Ndetse bakaza ku mwanya wa 6 ku isi yose mu gisirikare gishora amafaranga menshi mu mbaraga z'igisirikare. Iki gisirikare kikaba kibitseho abasirikare b'abahanga ndetse bakabibitseho ibikoresho bihambaye nka za submarine z'inkazi zishobora kurasa missile zo mu bwoko bwa ballistic missile. Kugeza ubu kandi igisirikare cy'Ubwongereza gifite indege 130 zose zishobora kwerekezwa ku rugamba. Indege zisaga 30 zo mu kiragano cya 5 za F36 ndetse na kajugujugu z'urugamba 294 zose. Bakagira kandi imodoka by'urugamba birenga 1280. Tutabatindire twagiye ku mwanya wa 5 Republic of Korea. Igisirikare cya Korea y'Amajyepfo Seoul. Iki gihugu kikaba gifite abasirikare barenga 500 bose. Inkeragutabara 3,100,000. Ingengo y'imari iki gisirikare miliyari 44 na miliyoni 200 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba baza ku mwanya wa 10 ku isi mu gihugu byose bishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Bakaba bafite amato y'intambara agezweho ndetse n'intwaro zigezweho za submarine nziza kandi zigezweho. Bakaba bafite indege zirwana zirenga 410 z'inkazi. Akarimi zo mu kiragano cya 5 za F35. Igisirikare cyabo cyo ku butaka kibitseho brand zihambaye ndetse z'inkazi zisaga 2870 zose. Let's go countdown. Ku mwanya wa 4 turahasanga Indian Armed Forces. Uwinde ni igisirikare gifite abasirikare basaga 1,460 bose bari active. Kikaba cyo gihugu cya kabiri ku isi mu bihugu bifite abasirikare benshi. Uwinde kandi kwa gufite abasirikare b'inkeragutabara babiteguye ko bajya ku rugamba Israel yose barenga 1,200,000 bose. Igisirikare cy'Ubuhinde kikaba gikoresha ingengo y'imari ingana na miliyari 74 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka mu gisirikare cyabo. Bakaba baza mu bisirikare nk'igisirikare cya 4 gishora amafaranga menshi kuri isi yose. Bakaba rero bafite igisirikare kirwanira ku butaka, ikirwanira mu kirere ndetse n'ikirwanira mu mazi ndetse na special forces. Bakaba bibitse intwaro zigezweho cyane zo mu kiragano cya 5 ndetse ziri ku rwego rwo hejuru. Kino gihugu ubwabo bikorera za missiles. Bakaba bafite missiles zo mu bwoko bwa ballistic ndetse ubundi bufite indege zishobora kurasa ibisasu bya kirimbuzi. Twagiye ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igisirikare cyabo cyitwa People Liberation Armies. Iki gihugu kikaza mu bisirikare bifite abasirikare benshi kuri iyi si kuko bafite abasirikare barenga miliyoni 2 zose ndetse n'inkeragutabara zishobora kwifashishwa isaha izo zose barenga 510 bose. Kikaba ari cyo gihugu cya kabiri kuri isi gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare buri mwaka. Iki gihugu kikaba gishora miliyari 293 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisirikare cyabo buri mwaka. Bakaba bafite ingabo zirwanira mu mazi, mu kirere ndetse no ku butaka.
iki gihugu kandi kiba kibitseho ibisasu bya kirimbuzi. Bakaba ndetse baratanye no gukora amaroboti azajya arwana ku rugamba mu gihe bibaye ngombwa. Bakaba bafite indege z'intambara za S-35 zo mu kiragano cya gatanu zirenga 24 zose zikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya. Bakaba bafite n'izo bita F-35 zisaga 610 zose. Abashinwa kandi bakaba bafite ubushobozi bwo kwikorera intwaro bwawe, urugero nk'amadrone agezweho ndetse n'indege zigezweho. Bafite ubushobozi bwo kwikorera imbunda zikora nka AK-47. Aha kandi ndetse gukora intwaro bakora n'izo bashobora kugurisha mu bihugu bitandukanye kuri uyu mubumbe, mu bihugu bitandukanye ku isi. Bakunzi ba Jungle Time Show, mbere ko tujya ku mwanya wa kabiri turabarakira gukora subscribe kuri iyi channel ndetse ukakana no kukazogera kugira ngo ubasha kubona ibiganiro tuba twaguteguriye biza cyane bica kuri umuyoboro wa YouTube mutegurirwa na Adidas Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Russian Armed Forces. Kugeza ubu igihugu cy'Uburusiya gifite abasirikare barenga 1,300,000 bose. Kikaba icyo gihugu cya kane ku isi gifite abasirikare benshi ndetse n'inkeragutabara zisaga 2,000,000 zishobora kwifashishwa isaha iyo ari yo yose. Ingengo y'imari y'igisirikare cy'Uburusiya ni $83 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Kikaba icyo gihugu cya kane ku isi gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Gusa nuko muri uyu mwaka ugihanganye na Ukraine ishobora kuba cyarashoyemo amafaranga asaga aya ngaya yarasanzwe. Niba Byambere bibitseho ibisasu bya kirimbuzi ku isi, kaza umwanya wa kabiri kuri ibisasu bya kirimbuzi hakazaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse bakagira mizayiro zigezweho cyane z'ubwoko nk'ubwa Orishineke ndetse n'iza Satani kabiri. Iki gihugu kikaba kibitseho brand z'intambara zirenga 12,777 zose. Bafite kandi imodoka by'urugamba birenga 162 byose. Bakafata na systeme z'ubwirinzi zigezweho nka S-100 ndetse bakaba bari muri process zo gukora S-500. Iki gihugu kandi gifite submarines nyinshi cyane ndetse bafite andi mato y'intambara arenga 780 yose. Tutabatinde twagiye ku mwanya wa mbere turasanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se United States of America, US Armed Forces. Amerika ikaba ibitseho abasirikare barenga 1,328 bose. Bakaba baza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite abasirikare benshi kuri iyi si ndetse bakagira n'inkeragutabara zishobora kwifashishwa isaha yose zirenga 199 n'abantu 500 bose. Kikaba icyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu byose byo ku isi gishora amafaranga menshi mu mbaraga za gisirikare. Amerika ikaba ishora miliyari 416,700,000 zose z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bafite ibirindiro byinshi ndetse ibirindiro bisaga 1,000 biri hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho ndetse byo mu kiragano cya gatandatu. Iki gisirikare cya Amerika kandi kikaba bafite indege z'intambara zirenga 13,200 zose. Bakagira amato y'intambara yitwa destroyers menshi cyane kurusha ibindi bihugu byari byose kuri iyi si. Bafite asaga 78 yose. Bakagira submarine zirenga 64 zose. Bakagira brand zirenga 6,300. Ese ni ikihe gihugu gishobora kuba cyagutunguye muri bihugu 10 biyoboye isi mu mbaraga za gisirikare? Ushobora kubyanika muri comment. Ese ni ikihe wakeka ko cyaza muri ibi bihugu 10 bya mbere biyoboye isi mu mbaraga za gisirikare kuko utakibonyemo? Ushobora kucyandika nacyo muri comment. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana muri ibiganiro byiza cyane mutegurirwa na Adidas muri Jungle Time Show, kuko ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.